Samir oğlum. Samir oğlum. Samir oğlum. Ayda әнелері көргенше, қойтқанша тезгіне бір нәрсе пішірейік біз сенің бірін. Ел сайын енді өзіміздің яратқан қызларымызны шушы халықара хатын-қызлар беремі білән 8 март білән нешік та болса оригинал рәвештә құтлыйсыбыз, тәбриклейсібіз келе. Кім нешік құтлый ала енді достар? Кімдір шәшәк ала, кімдір бүләк ала. Әлбәттә инде аларның барысында бүтінісін бірге қошып берсең тағы да яхшырақ. Біз менә быел Самир белән қызларыбызға менің 3 қызым бар. 3 қызыма да бүләкләр әзерләдім. Бүгін мен аларға достар бүләк инде ул инде. Кибеткә чыксаң да бик күп нәрсәне әзер әйберне сатып алырга була. Ләкин үз кулың белән пешергән һәм үз кулың белән ясаган әйбер ул тагы да кадерлерәк. Шуңа күрә без менә Самир минем монда уже пешерә башлады. Демслар тутыра ул, әйме? Айда біз олым шеткәрі қойып тұрайық, һәм барысында тәртибі бойынша эшлик. Менің пішірәсім келе аларға торт. Үз қолыбыз белән ясайбыз ма Самир торт? Нек міне? Нишәп нек? Сиңа M&M's керек міне. Олым M&M's-ның шираты жете. Біз M&M's ясарыз. Менә қара, мен шушындай матур коржлар алдым. Корж деген торт үшін. Шушы коржны хәзер олым башта ашабыз. Менә бит Аллаға шөкер. Аллаға шүкір достар. 12 ел бойына менә өзіме бір иптәш көткән едім. Малай иптәш, дус булырдай, миңа тояныш терәк булырдай, әйме? Хәзер Самирга 2 яш ярым дуслар. Ул миңа күндә ярдәм итә. Нәрсә генә булышмый миңа Самир, әйме улым? Ул идәннәрне пылесос итә. Бер нәрсәгә ябышып булмый, я тоже ди. Мин сиңа ярдәм итәм дип торайм улым. Менә бит, шунда ярдәмчеләр булганда ничек эшләмисең инде? Bu korju kayınını açıp da bulsa bir şap bulur idi. Samir. Dürüst işlemi yok mu? Mene. Jayın taptım ahırı. Tağı şurla. Gelip çıkarızın. Dime oğlum. Parmağın bilen timi tur. Все стерильно. Барсында. Қолың жуды ма oğlum? Қолың жуды. Әйме ашыға пішірабынан кіріп қолдарын юасы бар. Ana şunda bismillah etip koyup durayıq hali başta. Hazır bunu işleyip Samir, aşıqma. Hazır mena bunda biz mana ko'rasizmi slivki degan. Şu slivkini açabız. Ey canım, ne işleysin oğlum? Samir benim bir yardımcım malay. Tırışıp yardım etem yana. Slivkini açtık hazır. Mana 33%'lık koyup şunday mana süt üstüne сахарный pudr dostlar. Ne degine pudr bulsa da yarayı? Сахарный pudr. Barmağım tıkma. Hazır сахарный pudrunu açıp. Şöyle yapana. Ayda, yardım etmeyin. Ayda birge salabız. Ayda oğlum. Mana şula, ayda. Azırak kana şula silkeyiz de. Ayda bu tabalabız azırak oğlum. Ta, aşkına. Ay oğlum bana buradan yaramay. Buradan yaramay. Bu titrağın tugul. Mana buradan bu tüyüz yamma. Hazır. Mana şulay. Ayda oğlum ayda. Bu da ayda. Mana şulay. Oh. Ola bu da oğlum bu da. Hem içine sakarını pudra salıp durmun yaray mı? Ana şulay sen bu tüy tur ayda. Birge pişiru kızıqarak, tezirek hem temdirek bola şulay bit oğlum. Şulay mı oğlum? Bir oğlum. Hazır men butayım ya mı? Hazır men butayım ya mı? Rahmat sana. Sen bana yardım etken için. Hazır mene şulay. Ayda mı şulay işlep koyuyoruz. Bizde mikser var. Mikserini balayanda bunda qabızıp durmayım indi. Mana şulay barsa da qo'l bilan. Ayda kel oğlum. Butar sen. Amin. Men persiklarni aşağı turam. Buta akırıngına mana şulay. Nagitip tugul. Akırıngına buta ya mı oğlum? Mana şulay. Oo, молодец. Buta oğlum. Nu-ka nişe. Ebet kelip çığa mı? Tağın kerek oğlum. Buta ya mı? Hali hazır tugul yer mi? Hali готов olmadı biter oğlum. Oğlum, nişe kelip çığa mı anda? Молодец. Ayda tağın üstüne balayıq hali. Bu ez bulgan. Tağın üstüsü var oğlum. Hazır saxarını pudrunu üstüyüz.
Сен әкіріңіне бұтай, әм олым? Қазір міне персиклар тура болам. Xudoy bergan baxtlarim, mahabat jemislari. Oğlum pişiratma әм олым? Бек pişiratma әм, шешіратма. Тәмлі мәлі, олым? Самир, тәмлі мә? İki kuşum, iki omam kızlarım, yıldızlarım. Достар, біз қазір кәдімні сөндірген арада бір қызық хәл болды. Мына мен бірінші тапқыр. Мына шу сливканы алып біз бейіп айттым. Аны туқыдым. Ләкин ол нешләп тұр біздің қатмады. Мына шундай юмшақ хәлде болды. Ләкин шоған қарамастан біз аны жулкен әшлейбіз. Нешіктір әрәтін білмегенімдір бәлки. Келіп шықмады. Ләкин Самир олым ойнама. Біріншіден, достар, міне шылай етіп бір коржын алабыз. Персиктің қалған соғы білән, банкадан шыққан соғы білән, әзірек коржыларына міне шылай моторын айтып сылап шығабыз. Міне ол ақырыңына сіңді. Хаминде біздің... Міне мұның попробуй, міне мұның. Айда ал, салына. Салына шылай. Салдың ма? Міне қа тегізілі, міне шылай. Мотор етіп шылай. Қазір аның үстіне біз Самирін іштейбіз олым. Олымызды бұтадық. Қазір олым теккен әтіралі. Шылай. Тим ала, тим әме? Қазір. Яр алай бұғаш. Мұна шейіп. Мұнда шейттер қойып тұрабыз. Персикларына шуладып, тегізгіне салабыз. Шулаймын ярар. Ярар олым, ярар. Испачкаешь етмейінді мені пішіратны олым. Шулай персикларына, кесілген персикларына тегізгіне айтып салабыз да шулай. Шулаймын. Ярар. Қазір аның үстіне біз тағын бір коржын салабыз. Тегізгіне айтып. Шулай міне. Қазір тағын персик соғыз салабыз. Самир біздің тек тұрмай. Шулай бет. Сливкаларын салып тұрау. Сливкаларын бұлғап тұра. Біз персик соғын салабыз да. Бек тәмді тұрып бұларға ұшаған. Қазір тағын салабыз. Мұн қойып тұрайық әлі әйді. Әйді қазір мұнсын салабыз әйді. Әйді сливка салабыз, ем олым? Міне шулай от. Яр. Самир, ей тырышты олым. Ей бұтады. Әйма. Дәкен нешләп тұрыл біздің команда құйырмады. Қазір енді қолақ білән тағын персик сағалып. Енді кесек персикларының тегізуіне тегізіліп. Нашылай. Тегізгіне салдық. Тағын бір коржын салабыз. Коржын салдық, тегізгіне қойдық. Үстіне қазір
Kesik sirobu. Sindiramiz mana shu tegizgina. Oğlum barmoqlarini bo'yadingmi? Yo'qmi? Oshiysanmi? Damlimi? Oy, oğlum, ayda bo'ldi. Yetar. Bek yaxshi bo'ldi da, всё. Boshqa bo'lgan. Bularga azir tugul, lekin ko'p qolmadi. Bo'ldi. Mana shekar qo'yib turay hali shuni, yarmi? Mana shekar qo'yib turamiz. Mana bu shokoladni ola turaylik o'g'lim. Ola turyapmi mana shunday? Bizning slivkalar qo'yroq bo'lsa, ayda o'g'lim, ayda birga aytamiz, ayda qo'lim bilan tut mana shunday. Ayda o'g'lim. Mana shekka tomdimi? Qo'yroq bo'lsa ishlarga yengilroq bo'lar edi endi. Suyuq bo'lganiga qaramasdan mana shu chitlarni bo'yab chiqamiz. Nechun deganda biz buni chitini hozir shokolad yopishtiramiz. Shokoladlarni olaylik o'g'lim, shokoladlar qo'y. Angladim. Bu narsa, bu M&M's. Shulay bit. Покушаем, o'g'lim, покушаем. Oshamiz ham oshaymiz-da. Kimning qo'lida, shuning og'zida de. Mana shulay. Biroz pishiramiz endi. Bunda shetkada shashiradi. Bizdan surtib olirmiz. Azroq o'shaga pishirganda bo'la turgan birdir endi. Samir o'g'lim mening M&M'larni olib qochdi. Kitkatlarni mana shulay tizamiz. Oğlum, mındayda bar mı yani? Mında kin. Ayda oşabız. Ayda mında kil oğlum, mında bas kil. Meni bas ayda hazır oşabız. Mana şu ayırabız, oşabız mı hazır? Oşabız. Mana do'stlar, narsa endi biz shu shokoladlarni bulgalab tizgalab chiqdik-da. Ham endi u bek taralib ketmasin uchun, mana shunday ham motor bo'lsin uchun qizil lenta bilan bizani. Shulaymi? Bu желтый bit o'g'lim. Желтый. Qo'llarim borsida shokoladda, borsida konfetda, shakargina bitamli. O'g'lim, hozir mana bu M&M'slarni biz o'rtaga solamiz. Shunday ham azroq solarsan. Menga yordam etasanmi o'g'lim? Menga yordam etasanmi o'g'lim? Молодец o'g'lim. Mana shunday Rafaelni kesagini biz o'rtaga qo'yamiz. Samir bek motor tiza boshladi. Mana bit shulay. Mana shunday o'rtaga Rafaelni qo'yamiz. Ashitlarini o'g'lim senga yiroq bo'lmasin uchun yoqin qo'yam. Motor etib solyapman. Mana bunda da sol. Bor yerda bo'lsin. Bizning qizlarimiz bek tamlab yaratib osharlar deb o'ylayman. Mamilushka bizning bor, Temnushka, Illari qizim. Ularning borsida 8-mart bayrami bilan tabriklab, qutlab, Samir bilan tirasha, qo'ldan kelgancha shunday tort yasadik do'stlar. Men endi tort yasarga bek alanasam master tugul. Men birinchi topqir yasadim. Lekin shuni aytam bit endi o'z qo'llarim bilan yasaganda bir nechik bo'lsa-da, baribir qadrliroq bo'lar deb o'ylayman. Bizning eng qadrli kishilarimiz, bizning anilarimizni, opalarimizni, singillarimizni tushirib yubordim o'g'lim. Qizlarimizni, umuman barliq xotin-qizlarimizni mana shu motor birdan-bir xotin-qizlar bayrami bilan tabriklab ketasim keladi. Ularga har vaqtda da bitmas tuganmas tozalik, sog'lik, oila baxti, xotin-qiz baxti tilayman. Bu dunyoda eng baxtli kishilar bo'lib yashasınlar. Sağışlarını özgertirge tilep, yazmışlarını ko'ngillardan quvib, sağışlarını özgertirge tilep, yazmışlarını